biglaan lakad na naman ito. Hindi na po ito drawing. Sa wakas nakulayan din. Ito yung papuntang Mingay Beach. Shout out sa mga nagbabantay dito. Anyway, papunta na kami dito. So ayun guys, ang danok dito Mingay Tata. Bumaba kami tatag, pababa kami toy. Aras na! Banbantay tururot. Wow, adayo pa dito nga pagpabaan min eh. Gana jay, baba. 30 minutes nga lakadin mi pay. Oh, papanam dita. Dakkel mo no basit. Ijay kami dakkel na. Naim imas charis. Oh, makita yung guys, day jay, bye-bye. Shout out dagiti do nga baklos. Nakasabayan mi. Hay sa wakas nakadanon kami mutlang. Pagsungad ko pa ilangan kong espektaran. Hello kada kayo amin nga followers ko. Shout out. May kargong liit ni. Ay, baka nawin. Shout out amin nga taga Liberted Cagayan. Nang runa iti La Fredes family. Hello, hello. Shout out kini Tita Queenie. Oh, nagpintas gayan dito Mingay Beach. Apo ni mamang ko na stress nga nagnag na. Padasak man dito yung pagtugtugawan dito. Arig namot nga matnagnak. Pero nag-enjoy. May kayon guys, agpasyar dito yung Mingay Beach, nag-enjoy. Sulit mo pa'y dituin guys. Panmiman padasan na iti agbarko. Ay este, agbarangay gayam. At dalang bayadin nyo dito guys. Ngam sulit agasem 800 lang. Good for 5 person. Ipasyar da kayo amin. Ijay NT kababatuan nga nagpintas. Kun makita yung damdama guys, ti kapintas na. Jay kung kunada nga mini Palawan. Oh, makit kita yung guys, makabadik na matlang iti mini Palawan. Dito ka lang sa malapit. Ala, nag-enjoy, manervyos na nga aglugan. First time ko gamin guys nga aglugan ti bangka. Amuyo jayrik na guys, dik may explain. Basta agner-nervyosak. Gumtata, adda kami dito itingan. Apaw, ma-enjoy ko matan ante. Kung nagpipintas, naglinaw dito danom. What a great experience. Memorable manin dito yun guys. Nagpintas dito danom, naglinaw, sulit mo talaga. Sulit mo nga talaga DJ, bayad mo. Nagpintas nga bambantay. Banbantay tururoti and me. Kabalyo kan baka ti kadwami. Bulbulong ti kayo ti armas mi. Tapos nakita to'y danom naikat ti stress ko. Nagragsak kanu. Nagmayat ti tumpak kuman. Ay na, baka dapat ding narigatan. Oh, this is a mini Palawan. Adda kami dito yun, mini Palawan. Nagmayat ti danom da dito. Wow. Nagpintas nga bato kanu aya. Patay bambantay, nagmayat pay. Nag-enjoy awan ti makunak. Oh, nakadigos na pay, sulit. Umay kayo to dito yun guys, mayo pasyaran. Dito lang Santa Praxedes. Mingay Beach dito guys. Tumpo-tumpo kakot at damit paiti batumat. Nagmayat ti aglangoy, nag-enjoy. Nagdalos ti danom, amin awan ti makunak. So ayun guys, nalpas ti may sa oras nagsubli kamin. Tata sa balitis pwesto kung dato'y nagsangon. No makita amin di ba? Nagaduti kapi DJ tuktok ti bato. Dito'y siguro iti pan alalaan dadag iti panagala malmusdan Ay handa malmus ket nalaing damot day talang no dapating. Veterano dagitoy.
Nakaragragsak na nga nagsubli. Nag-enjoy. Sulit. Nag-enjoy pa itiglugan ti barangay. So, agsubli kamin guys. Umayagayin to dito agpasyar. Dito Mingay Beach. Hanggang dito na lang guys. God bless. I love you.